Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, tira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyang kasaledye ragachyo karastacho nan programen Rahnwet nan Pohnpei. Yay programen kabese rakap po rasampalakan mawiwiyawi tekanuyaw nan wain Pohnpei. Monach kan pachoy nan programen kabese nan suksech. Okoneng yan malian kishtiyo chiyang kuya at sakaratan kay poniyo wow. Peon walen wow arakso kan Pohnpei yu. Pachiwan wan ki sanan kan ko. Wan sa walmar kan nanalak nan kanyay ko. At wow choro rampilto ka sa walmachay kabina and wain Pohnpei karyawan kabina. Speaker, Vice Speaker o chawakan chorus nan 11 Pohnpei Legislature. Pachiwan wan kason ko kung labalak. Samor labalak 11 mumot sokan. Pachiwan wan kasapal mar chon way unsa. Rahnwet way sapal man kenso mawak chailan kachin pleo kasamo. Managap kasampal Mr. PJ Obispo Kanagino. Mawaya Public Relation Officer nan Obsen PUC o Ivan Pachawan Lukat, Mr. Obispo, ong nan programen kabese nan suksech, and kak sagaraway ni Aralab irakasampan me Pachawoki nan men kaya nan suksech. Ong chunganay so. Kalangan ko ya program director. Apoy biya tatungol sakaratan kabese kan Ivan Pachawan. Uten me nan wewe. Ako lang mele di yung kakiyang pachaw. Lapoy poin sakaratan wow kan baciyangar. Kait kuburu so laben sabagon ko po na rakson po bayu. Ichmol wow kan piltok sabul mar isunan ko. Likant ko nanadang ko. Apoy ko tiyaw ko moy. Mo sa ko iso or kasi kuburu ko ni sakaratan wow wat. Yen kap patawan po na sepi sabul men po be kayu kabna karyawan kabna. Arachmal warang ko o polega Pohnpei unsak sakaratan wawat. Apoega Pohnpei akatin sapalman kawalan liyan nani railwat. Ekonang mali yung kapachawan pata sapalmatay palian BUC o sakarti irakan makonang. Kuchayin sapalman kabelan medal nani railwat. Puan kakan song kawasak ewa kupur o Pohnpei unsak. Kalanganan ko may Mr. Obispo, kariyakong kaktaula o sa karekachon way kawewe, ta miliar kalap kunki na rankach. Kalangan ko yung kakpachawan tula o sakar kita o tepen kalalapak masaysal. Iban pachawan pata mailal palian poren PUC o palian management o toyang management sakaratan kapese. Engkak saysal me chapta nan sumpungan June riyakat riso kuno. Kundan yo chapta uyawi leleto Rahnwet. Poegi sapulmen Pohnpei da sapulmen chay misinan liyal riyaw. Me patunan pomal me ola o sola kakan yang. Kacangata wan liyal me kun anan on Pohnpei unsak. Kalangan en iran kape sa kapang kamelen. Agak sansan taha PUC tiwiwiya ng irair and kapalwatch. Kalangan PUC pachawan uyatar kosontin kunlan yo lepinaso o masakan ng Pohnpei. Puan kak sa wasat torre kunlan yo ng Pohnpei unsak ang suchay. Kung kak ekis kawewe takoch kunlan liyan lepinaso o masakan ng wain Pohnpei. Esaysal men ani irair na so wat. Ekay wasan ang Pohnpei kin social liyan sang parliament sang lel ni so was o kay wasa kin social liyan sang ni so was lel pali so chu nan to bel clock limawa pa. O wasakan makin totong backup generator kin social ang liyan sang pali so chu lel may sang ka. Puwede kawalan liyan me Pohnpei kachin sapalman kiyan so watch. So chika santiyo te planeyo nan PUC en kak aleta generator kap puwen kap walianta me onarakan. Kalangan ya
Matmata watch mie nan PUC a poyak la poyak sa unkara peke. Kayu pasan pen sop kan makin koteta tup so laut kan nan Pohnpei. Kengkak lella sompung slu tekayu a Pohnpei tiang Pohnpei. Eri ma Pohnpei pan kacin pasan adaltan wal pen mesin pukat. Kapal makcay kacin sabal man ke pan kak an rere kila sompung slu tepayu me pan watoto. O karyau enkak sansal me sabal ben Pohnpei power plant kapweu yang aku mesin slu me pil kap me Rahnwet nan klokat tesran tesosong tan mesin pukat wiya na sabal macay power plant kapwet. Kalangan iran kawai wasan salamau kongkak ekis kawasak romamau mepitata power plant kap mapumapchen kasaleta. Kalangan asuk kay pacolar PUC pacolar sekre way pokonan Pohnpei me power plant kapweu yang aku mesin kap slu chapter wiyawi me Rahnwet kecil kecil pronekin project watch Wanso keren mesin pukat pan chapter sabis yang way. Kalangan komwe kongkak katete yang Pohnpei yat makchay gachin kasip mesin pukachan kak chepta sabis yang way. Kalangan sang yew pene me PUC FSMR&D o company me pukok power plant watch. Patrowan kairongero kasikpe pan chapter sabis nan sumpung nakos. Tapi kakaca matangasang nintuan kawai kan sang company and dinosaur mapukoki apolpen power plant watch. Kalangan ye cheme coach me komen kasaleta me ptata mesin kapsilu watch te kapalen kunlan lial me mie ainso watch no ya kamarong lao melen na noin Pohnpei Rahnwet. Kalangan kak saisal me Tesran me wiya met o mesin kapukat. O eu mesin pa sosongki ele wi keu sama o kem sagna tesran mesin sluwat asu chay pan komorta po sosong parai enkak alalti asu chayakis. O kem sagla imen pacowan walianti o pata mere sabol men Pohnpei palian PUC watch o patrowan second put ke pangochan lion me Pohnpei kacin sabal man ki o saga puran chuan way usek en kacin lakti o sanama maay kupur en ka wiya utupe o kalwa pen sabal macay toto bakchay kacin sabal man ki kalangan kong Kalangan komwe Mr. Obispo pwede iran kapese salamakan me kansa waseta melen waikak and John Wayne Pohnpei me tatakun lan lial nan ran pukach. Kalangan ko por chorus sa image me kayong sa kala program en kapese Rahnwet nan Pohnpei sa gachawan luklukache kuraganan kachin sa Bali Radio P6AH Ong nan kaunaptan program kasampal chikan more Laulele wanso kalangan o kasalelian. Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yet ire oralapakan mesatan sum en kapese yung Rahnwet na. Pohnpei.